Video başladı, başladı. Hamınıza salamlar. Bugün Brawl Stars oynayacağıq. Niyə Brawl Stars oynayacağıq deyirsiniz? Deyəcəm. Bilirsiniz ki, mən bir ay 1 ay nə deməkdir? 30 gün. 30 gündür mən yoxam. Bunun səbəbi post atmışdım orada, demişəm 10 gündə bir video atamadım deyə. Bıraxdım. Bir də bir səbəbi olanmaz. Nəysə, o sildim videomu. O birisi dünən də bir dənə post paylaşmışdım. Demişdim ki, oyun oynayacağım, ipucu verirəm, qurd və Seyana dedim mən. Aslında qurd gəlməyəcəkdi. Başqa oyun gələcəkdi. O da bısıydı. Başlıqdan görərsiniz. Bugün Daryl'ı prestij eləyəcək. Daryl. O prestij eləyəcək. Hesabım dəyişib dostlar. Bir prestij. Əvvəlki hesabım versə bu. Əvvəllər 10.000'ə kasırdım, indi 21.000'ə. Daryl'ımız ana. Bana kasmışam ondan önce. Daryl 729'du. Dikkat, korsan. O kasar da biraz. Neyse. Bunu da yaxşı kasaq deyə nə qaraq bilmirəm tay. Daryl'ı savaş topu. Yok, savaş topu yok. Hesaplaşma. Tek olsun. Yaxşı olsun. Başladık. Güclü rakiblər gələcək. Güclü düşmanlar gələcək. Oyda adam. Oyda Nuri geldi. Oyda bu ne zaman? Bak onlara bak. Hiç kimə görünmədən. Çünki ölə bilərəm. Colette məni gördü. Getdi, Colette orada da yox. Ben bulalım. Qıraqdan get, hiç kimsə görmədən. Dostlar, belə gözləyim, heç kimi öldürmədən. Orada adam var, o kim idi? O Banda Edgar idi. Yo, Feng deyəsən. Burada gözləyici emoji basmayacağım. Sağdan da çıkamayacağım. Hamısını öldürün de. İkinci ya da birinci olmalıyım. Taktiğimiz bu. Ultim de var. Hiper şarjım da olsaydım. Öldürün de ne? Hiç kim öldürmüş. Hayda. Bulutlar yakınlaşır. Hadi öldürün de ne? Hayda. Mən gördü deyəsən bu. Qaçdı. Öldürə bilərdim indiyə. Ama öldürmədim. Hiper şarjım geldi. Dın. Sonra bunlar qalıb. Mən ortada. Aga be, o öləcək deyəsən. At. Ayda dostlar, ikinci olmalıydım. Denek. Tekrar bu oyunu oynasam 750 olacağım. Oy.
Krov Edgar zaten. Hiç kime görünmeden seni hiç kimse görmeden. Hayda. Neden Krov'a gördüm ya? Bu ne bir şeydi? Krov mən görməməli. Bilirəm ki, Krov axırda bura gələcək. Gəl. Öldür. Öldürüm. Orada Edgar'ın şey var. Onu düz get. Hiç kim mən görməməlidir. Hayda ama gördüm. Hayda bu görməsin. Oh yok kaç. Yok. Bak. Hamı buradadır. Sözmeye gelmedi. Hay Allah. İndi bana bırakmayacağım. Bırakın lan beni. Bırakın. Gel lan buraya. Öleceksin. Hayda. Her yerde adamlar var. Gelmiyorsun. Gelme. Kaç. Dördü nəfər qalıb. Bu da öldü. Oh yok kaç. Hayda. Gelme lan. Oo, iki nəfər. Siz savaşın ben. Siz savaşın. Ben gelmeyeceğim. Öldür. Roza kardeş. Sen orada boğul. Yes! Birinci oldum. Ve 255 oldum. 255. Din 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 din. Kutu açtık. Mega kutu açtık. Altın yıllar. Leon Spike sende çıkarttık. Leon Spike sende. Neyse. Neyse. Şimdi bu part 2 olabilir ya, bu videonun part 2'si. Belki. Neyse giray. Burada vur. Bence bu videoda eləyəcəm ya da part 2'de eləyəcəm. Bilmirəm part 2 olacaq. Ayda pis yerdə doldum bak. Leon bura gəlsə yaxşıdır. Gəlmədi bax, pisdir onda. Bura gəl, bura gəl. Gördüm mən. Ayda şeydi gəlmə. Şey çok güclüdür. Oh yok Leon gelme. Bak dosta. Can dostumlar can yık. Leon gelme. Vurma. Dosta. Dost. I am dost. Bana pusmasın. No ayda kit var. Ayda. Oh Leon. Kaç. Yok. Öl. Ölecek. Ayda. O sarılırdı mı? Neyse bir de prestij olacak. 2 prestij olacak. Belki o birisi videoda da başka karakterlere prestij ediyoruz. Mesela Edgar olabilir. Bir de dostlar ben kredilerine kazin açıram. Bu da niye dedim ki ben. Lazım olar da birden. Neye lazım olar ki? O kimdi? Feng değil yok. Chester.
Kim udacaq? Gizlənməyiz anazlıq. Ay oyda. Kaze mənə gəlməsin. Kaze çox güclüdür. Gəlmə Kaze. Qaç. Oh, qaç. Oh, öldürdüm. Yes. Dostlar qorxuram da, çünki məndə prolar var axı oyunda. Ayda. Gəlmə. Ayda buradan da kimsə gəlir. Bir oradan gəlir, bir buradan. Ayda öldürdüm. Öldürürdüm. Neyəcəksən? Git o birisine. Mən gəlmə, süz ancaq. Frengi pisdir. Başqa heç. Oyda aşağıda. Sən kimsən? Piper'ın qardaşı. Yüklər mənimdir. Oyun donur. Wi-Fi yoxdur. Kimsə yoxdur burada. O nə bir şey gedir böyle öldür. Ayda Lu var. Ayda Lu'nun yuxarısında da Max var. Ayda gəldi Max. Mən görmürəm Max'i. Ayda burada da bu var. Hər yerdə adam var. O kimdir? Tester'dı, yok Grif'ti. Bu da mənə vurdu. Ne oldu dayan? Vurdu. Gəlmə lan. Qaç. Oyda qaç. Tanımazdı. Dostlar mənə eleştirdi, öldürdülər. Devam. Kenji, Edgar, bir de Frank. Bunlar. Bibi var orada.
Belə udarlar. Net oldum siz. 813 görevlərimi də bitirdim dostlar. Az qalıb, az. Bir de like atıp abone olun. 200 aboneye satak da. Dostlar like atıp abone olmursunuz. Olun da tay. Aşağıdaki kırmızıdır. Basın da abone olun. Öldüm. İlk ölmeliyim. Yani uduzmağım. Bir de dostlar mənim elmasımı yığıram. Norgel boyuna. Pulum mənim 240 elmasdır. Nori'nin 5 tane kutusu 249'dur. Almaq istəyirəm. Amma pulum satmır. Like atıp oyunu alıp. Nitan ailesimi kurtardı dostlar. Son bir oyun oynayayım. Alırım. Biraz oyun oynayayım sonra videonu kapatarım. Part 2 gələcək məcbur. Sanmaz olmasaydı El Primo'nu uzardım.
Bu da son oyun olsun. Part 2'də olarıq. Hayda, bu Ali'dən zəhləm gedir. Dostlar, yenə də bir dənə oynayayım. Daha udurdum. Neyse. O noktalar hiç sizinle atmamışım. Hayda. Olmadı. Bir de efsanevi çıxındı. O güzəmli. Hemen Barini. O 2 tane şeyimiz var. Buna da kalsa diye hadi. Ne olur. 2 tane destansı nerede? Kredi. Neyse dostlar, videoyu beğenirse like atıp abone olun. Sevirəm, siz də məni sevin. Sağ olun, salamat qalın. Part 2 gələcək. Sevirəm, siz də məni sevin. Sağ olun, salamat qalın. Bye.